Assalamu alaikum, урматтуу жамаат. Бүгүн Жалал Абад, Нокен, Таштак айылынан мындай эки өспүрүмдү тартып көрсөтөбүз. Туугандар сатыла турган. Сиздер каналга катталып, жакшы ой пикирлерди комментарийге жазып туруңуздар. Биз өспүрүмдүн маалыматтарын кыска нуска кылып эстен алып беребиз. Сулайман, анда эмесе өспүрүмдүн маалыматтарын четтен айтып берсек. Бул данчактап келген алтын ака. Данчактап келген азыр 2 жаш. Жана 3 жаш болот. Жаңы үйрөнгүч. Үйрөтүп мини койду. Жебичи, ден соолугу, путуколу таза. Коро нерсе. Айландырып тартып койсоңуз 2 жаш. Өспүрүм ушунда. Жанари. Бул нерсе. Бою канча чыгат? Боюн тарта албай койдум ака. Жолотпой койду. Бой 55тен чыгат. 55тен чамалуу, а? Ооба, 55тен чыгат деп ойлойм. Жакшы. Болдон да кийинки атты көрсөтөрбүз. Наркы өспүрүм чакай. Бул мингиби Сулайман? Ал эме. Бул ака. Буга убакыт болуптур да. Жок. Яман кош. Бардык нерсе корстон келип чыгат дейт го. Бир нерсе үмүт кылса огудай экен да, значит мындан, а? Bunun boyu sel çoğurak. Abakandan gelgen. Mağa gelgenine 1 ay ol kaldı gün. Bunun da ceviçi den soğuk öte son. Öte koro bu. Bu bak ha. Canlı da güzel oldu. Öte kors da bu. Жақындатпайды екен, а? Yok canlı da var. Ана бөкіректер қарайткен жана. Яқшы, бойы қанша шығатын? Boy 55'ten çıksayra ekonomikten. Bir nak çoğun görün gerek, bir bu çoğun görün gerek. Bunu üretip miniş gerek. Oşu minilbеген, а? Yok. Алған адам өзі қалағанdan үйретіп алат екен, Bu а? ayakta dajık karmalgan mesela Karaşya'da. Bu bizge gelip karmaldı. Algan adam kuda kalırsa jakşı bile üretip tarbiyalayak da. Markalardan bir aylandık tak koysanız. Аны зеттелесіл дейға. Öte kors bular. Korulap durат. Арқасынан шын арқа күн жаққа бұрылайын, мына нарықтан бері тартамын. Шындай болды. Арқалары да кенен зор екен. Балар қаншадан болады Сулайман? Балар 200 мыңдан ака. Kendi var. Burada da koy, jakşı neyse, jakşı koy. Kuda kalasa, jakşı üret, jakşı tabiyalı olsa, güzgül atlar болады. Aynı bazarın olsun. Ekrana koyup koyarsak ha. O ekran var. Olsa çala versak. Bazarın olsun, жақсы сатып ал.